nagira ngo wumvirize aya majwi, aya ni amajwi ninkubwira ngo igihugu kirafashwe cyangwa se kiranyazwe, ariko ntabwo ubundi aba bantu no kubaka igihugu rwose utakibaka na shitani ari shitani yakibaka, usibye n'Imana na shitani yakibaka, uko na shitani aba ntibamuha inyungu, ni nk'abasazi. Banza wumva aya majwi nambwire ko aya majwi wayakoresha uri umuntu mukuru ufite ubwenge. no kuguguru ntiwakora wano ufise aho wikora, ufise ukuboko ntiwikora no ku mutwe ngo ni ntaho nikora urambwira no kuguguru ntiwakora. Kirundi gisobanura ntabwo ari byo ngarutseho, ahubwo ndagira ngo nkumvishe uyu mu minisitiri ujya mu bapfumu ubwiwe akanabihamya. Jewe hano numiwe vrema, reka wiyumvire hano akamaramaza iriryo nibara uribagire nawe sawa. Abapfumu atarabangusha, Abapfumu murababungabunga kuko baragira akamaro, baragira akamaro. Abapfumu atarabangusha murababungabunga kuko baragira akamaro, baragira akamaro kandi barakiza. Abapfumu nta mupfumu n'umwe nyamupfumu yica, kirazira. Muzi impamvu? Muzi impamvu? Ni muzi impamvu? Umupfumu nuko akoresha ama esprit, imizimu myiza, ama esprit meza. Ko mutwenga yamwumve ko ari ibintu bikomeye. Naravyize kandi narabikoresheje mvura, mugabo sinari umupfumu. Mugabo atarabangusha. kuko urumurozi ariko jewe fata ingingo General Prophete Martin n'iyi video ndabirabwira uyirebe ubyumve, ndakwirukanye kandi ari wo ara nabo wabyaye iyi mizimu yawe nagukurikirana, nta no muri busigane kuko uri umugome. N'ubwa mbere mvuze amagambo akomeye kuri kamwe, tinyuko utwoburije udukangurira hihimirize ngo tubungabunga abadayimoni, dusenge satani nyine kiranga, twubahiriza amategeko ya kiranga na Jangombe kwa General Yesu n'abandi Imana abazimu bashya. Minisitiri muzima ugende mu modoka y'ubuntu, buri kimwe cyose ku buntu, urahimbye ariko abantu bahimba nabi. Cyambo cya wawunda katorwa asa abantu muhimba nabi kwe, aho urahaze nyine uriteretse uri kuri stage, abantu baguteza amatwi, uri inararibonye, uri umuntu mwiza, uri umuntu muzima, abantu baguteza amatwi mwo iki? Urakwiye kubibwira abarundi bagowe, barushe, baremerewe, ukahagarara imbere ngo ni nahaza abadayimoni. Cyakora warabaninahaje aho bakugejeje sava, nibyo bagukoreye sava, kutabakoresheje se ngo aya masoko areke gushya. Bwira iyo mizimu irinda aya masoko, numara ubwira abarundi ati buri isoko ya Ngozi kuba itarahiye cyewe narayirogesheje. Abantu bapotereje ibyabo, babuze ibyabo, babuza ababo, numara ubuze ubakine ku mubyimba. Itakwirukanye nzava kuri kamera mbyihorereye, kuko ntacyo twaba tumaze muri Isiraheli. Ahabu yazize ikiza. Ahabu ntiyari umuyahudi naturere mu maraso n'umunya, uraruta Ahabu yazize kuzana umugore w'umunyamahanga, azana ibigirwamana bye. Harya Imana mu Burundi turi kwitana ba mwana, twabuze udukiza n'utwica, twabuze epfo na ruguru, ayo ducira nayo tumira.
kumbi utwihishemo nyine ukorana n'imizimu, uri kumwe n'imizimu uyininahaza ubu se ibintu. Ariko menya hari abadayimoni bari bakwahaye orero uri busome kugira ngo akazi kagumeho, akakubwira ati nugera kuri stage imbere y'abantu uze kwihangana uduhe icyubahiro imbere y'abantu. Bari babiguhaye. Buriya hari ukuntu umuntu arara mu bazimu saa 9 z'ijoro akababyukiramo akabagoroberezamo, bakamubwira bati rero nutabyemereje imodoka tuzayihirika cyangwa tuzakugabaho igitero cyangwa mu kazi uyu mwaka karaheze. Ariko mu kuri kwiyamamagaye ishobora byose, ibyo wishingikirije byose, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo n'umwami wacu Yesu Kristo babisenye. Nijoro hari Imana itari bayana. Nurangiza uze wumvira imyuka mibi, uhagarara imbere y'abantu ngo dusenge Satani, ngo twemere Satani, ngo tuyibungabunge ndabira. Profete Marite nze pfukame ngo kiranka, nze pfukame ngo ryangombe, turakubungabunga. Naka yarasaze, naka yabuze urubyaro, naka yabuze ubushaka, naka yabuze ubushakwa, dore bari barahombye, tumuninahaze kubera ibikorwa ari gukora. Watwitse amasoko kiranka, uri umubyeyi kiranka, reba kwa Rujati wujuje y'abantu kiranka, warasarishije abandi bagenda baheba inkonda, abandi wababujije amahoro n'amahwemo mu ngo zabo. Iyo niryo vuga butumwa. Ariko Mana Nyagasani, none se aba bantu ndabirabe arongoye bagiriye yerekwa barasenga, cyangwa ndabirabe ahubwo igihugu ufite amakuru menshi, shitani yakubikije ibintu byinshi, wenda birabe. Ariko impembo y'abadayimoni n'impembo ya shitani ni umuhero n'ikuzimu, ni umuhero n'abadayimoni. Ariko ukuri kwiyamamagaye ngiyi Bibiliya, ntabwo njya nirarira. Imana iraguca muri iyi ngoma ikurimburane n'imizi. Kandi ntagire umuntu uvuga ngo ubwo ngo wirengagije ko yakizwa. Akizwe aba mu rusengero, aba muri roshe, iba bikora ari muri roshe, iba bikora ari muri Pentecote, iba bikora igihugu gitwaye Bibiliya. CNDD-FDD yashyize Imana imbere. Nkumvishije ndaje nkumvishe andi majwi ya Liyetona Koloneli Rugabo asubiza mbaye hafi. Uyu mugabo niho umwumvishije Evariste Ndayishimiye. Ijambo mu Kirundi bakoresha ntaho nikora ararisobanukiwe neza. Ba ntaho nikora abari bo, ntaho nikora iryo jambo ararizi. Vrema aca asubiza bene gihugu be leta mbyeyi, umubyeyi Sebarundi abwira abana biwe ngo nimwikore ku mutwe cyangwa mwikore ku maguru. Umengo ntiyumvise ba ntaho nikora icyo bisobanuye. Iyi ni imvugo ya perezida watowe 100%. Iyi ni imvugo y'umuntu w'umuyobozi. Aka ni akamaramaza kuno gusebya igihugu, kuno gusebya abarundi, kuno kumaramaza abarundi. Tureke guhendana. Yenda harimo ibyo tuvuga ngo bavuga ibigondamye imihoro ikarakara. Ariko uyu Evariste Ndayishimiye aratumaramaje twere guhendana. Kandi ukuri guca mu ziko ni gushya. None uyu ndabirabe ubu noneho muracabaza ngo ni iki giturira amasoko. Warakubwira ati nahoze ndi umupfumu, nemera amaesprit ko ari meza, nemera amashitani, ati ya myuka mibi meza. Yatanze itegeko ko mu Burundi mubungabunga abapfumu toka shitani, abapfumu mu babungabunga. Uyu muntu agahagarara muri rosha akabwiriza akigisha. Uyu muntu akaza muri Pentecote bakamwakira. Ariko narumwe koko ndabirabe Daniel ndabirabe uyu uyoboye inama nshinga amateka. Ariko Mana Nyagasani ngo abapfumu mu babungabunge, mu bafate neza, ngo bapfumu n'abantu beza. Donc iyi mizimu, aba badayimoni, iyo myuka mibi mu gibungabunge, mu gihubuzima, koko mu gihugu birakenewe. Mu gihugu birakenewe ko mubungabunga abapfumu. None CNDD-FDD ni ugusara, ni ukurogwa, ni ukuvangirwa. Ni Imana yabacanganyukishije
nta karoge vipi ke probleme. Uyoboye inama nshingamateka atabadayimoni ni beza. Mu gihugu cy'isezerano ukavuga iri jambo uhagaze ku butaka bw'isezerano, ukinjira kwa Ntare Rushashi uri umurozi, uyu mugabo ashobora kuba acuragura. Kandi sinjya nubaha ukubona abantu kirazira. Mugabe impamvu mbivuze, umuntu usenga shitani jewe ubwo rwose tubyaranya, ntabwo ushobora kukwitanya kubaho jamais. Umuntu ninahaza abadayimoni aho batugeze, ibyo badukoreye, ugasenga nyabingi bayi. Iri ni ishavu y'uno mubabaro. Minisitiri usenga kiranka, akemera kiranka, akoburija abarundi, akamotiva abarundi, akababwira nimushakisha uko tubungabunga dayimoni. Dayimoni basendi DFDD. Kweri Imana mwashyize imbere cyangwa ni Imana ebyiri? Kweri iri jambo rishaka kuba ryagucitse. Sinibaza n'impamvu iri jambo batarigarutse abanyamakuru ngo bakwamagane bagutera amabuye, ariko jye nitwa General Prophete Marita, naraguhanuriye ahubwo ntaramenya ko ukorana n'imyuka mibi. Ubu ngubu abantu bawabaroze shaka ubucuragura, kuko n'ubundi bintu uyu mugabo avuga ntibitomoye. Ubushije nigeze numva avuga ku bya bajaje muri Bujumbura ngo nizo ziteza impanuka, ngo bagapyeta amaraso bakayajyana mu kuzimu, ngo Barundi bakunda ubudandaje niba buhagarike bajye mu mavuka. Ejo bundi ageze Ingozi ati nimwe nyirabayazana w'ibibazo, leta nta kibazo ifite, nimwe bakavantara mudukwegeye, muzagure kizimyamwoto musimbure polisi Nyamiramabi. cyo kudandaza mu bifatikanye no kwiga uko bazimya umuriro mu nkomezi nk'izo. Uyu mugabo wizera impwemu mbi, wizera abadayimoni, ukorana n'amashitani, Imana ishobora byose iguhanura umugome, kuko aya masoko aturirwa afitanye isano n'abadayimoni. Uwabikora wese, yaba ari 20 yinyegeza ikabiturira, yaba ari Redi Tabara, byaba ari abasendi DFDD mwinyegeza mukabiturira, byaba ari n'undi muntu biturira mu buryo bwo kugira ngo yisahurire. Kuko kamemu ntushaka kumbwira ngo ibyo leta yananiwe abene igihugu nibo babishobora. Niba bashinga amateka n'abakenguza amateka munaniwe, ntacyo mwabikoraho. Uburakangurira abene igihugu ngo baba ari bo ngo barinde isoko ridaturirwa. Mwebwe igihugu kirapanze, gifite amategeko AZ, abene igihugu barayubahirije, leta mbyeyi irayananiwe. Subwo ubundi abafunze bo bafungiwe iki? Subwo abandi abari mu mpimba bo bundi baziriki? Cyenda birabe rwose, ndagukarabye, ariko iyi mizimu mwumvisa iragukoza isoni ku karubanda, mu bantu bashobora gupfa nabi. Ndabirabari kandi mvuza amagambo akomeye uyu munsi, sorurantunga, ariko mu bantu bashobora gupfa nabi bishwe n'aba badayimoni wari kuvuga, ndabirabari kandi ndabihamya. Iyi dayimoni uri gusenga, uri kuninahaza, izakwica nabi, kandi sinza irakwica nabi, kuko uri umurozi, uri umugome. Imana iguhaye guhagarara imbere y'abana bagiye i Kanane, y'abarundi bari mu isezerano, igihugu cy'amata n'ubuki. Twiyiriza ubusa, twirukana abadayimoni, abantu barushye bagwaye abadayimoni kwa Rujati haruzuye, twirwa duhanganye n'ikibazo cy'abarozi. None wowe ngo uradukangurira dusenga abarozi, tubabungabunge, tubashyigikire, tubane nabo, ngo warabyize, ngo wahoze ubikoresha ukanabikweba. Ariko cyakora abarozi ururimi bararugira rwo kwivamo. Abarozi ururimi bararugira. Umuntu udukurikiye ari umunyamasengesho ambwire ko ururimi abarozi batarugira rwo kwivamo. Yaba yakuroza ukumva aravuze ngo nyine ngo naba ngo narakuroze gake, ngo cyangwa guha duke, ngo nako ngo nari nibeshye, ngo ni inka navugaga. None nawe ngo cyakora ngo sinigeze mba umupfumu, ngo ariko ngo narabivuzaga. Hama se uvuza amashitani utari umupfumu? Ubana nayo ute utari umurozi? Ukorana nayo ute utari nyabingi?
nabaho mbonye umuminisitiri mu Burundi wemanga ko yabaye umupfumu, nyuma abadayimoni bakamuha poromosiyo agahita azamuka akayobora inama nshingamateka cyangwa, ariko uyu mwanya mukwirukanyeho mu izina rya Yesu Kristo wambambiwe, ishobora byose ikaba inyumva mfite ijambo muri iki gihugu cy'u Burundi. Njyewe ngagira ijambo, simpavuka, sindi kavukire, yewe sindi nationalite, ariko nkaba afite ijambo muri iki gihugu nahawe n'Imana. Imana ikwirukane nabi, kandi aba bazimu bagukorera igitebo ku mutwe, isi yose ikubona kuri umuruzi uri umugome. Ntiwandoze kuko ntiwanandoga gisindogo, ariko abo wangije umwanya urimo uhawe n'abadayimoni, Imana ikwirukanemo. Niba udashobora guhamya Kristo, ntiwemere Imana, ntiwemere Yesu, ntiwemere Mwuka Wera, isuka n'agatebo, va muri iki gihugu. Uyu ntabwo yakizwa, uyu ni umugome, uyu ni umurozi. Uyu ni umurozi uyoboye inama nshingamateka, uyu ni umurozi. Uyu ni umurozi n'umuvugizi wa kiranka muri guverinoma. Uyu ni ubatambira ibitabo. Ahubwo ufite abo mukorana, bureka wumva aya majwi nayo. Abarundi nabo bari muri gakenke babashe gukubitwa nabo binjira amashamba nabo barahunga. Biratangaje iyo ubona umuvugizi w'interahamwe n'igisirikare cy'u Burundi n'abariya bose babanzi b'abanyamurenge wiyita Mbayahaga ngo n'umukozi w'Imana. Naramukurikiye muri iri joro ryakeye arimo akritika ngo hari abantu ngo biyita abakozi b'Imana, ariko ngo bakavuga ibintu bitari byo. Uwa mbere wiyita umukozi w'Imana atari we ni wowe Mbayahaga, ufite ibinyoma muri message uri mu gutanga n'uriya munyamakuru wawe washinze. Ico twakubwira no kukubwira kuko ibyinshi muzo warayuvuza ari ibinyoma. Turahagaze neza. Wibuke message ya mbere yatanze, yavuze yuko ngo section imwe ngo ishobora gufata Minembwe, kandi Minembwe ngo nta nubwo ikomeye, ngo buce wenyine arivuguruza, ngaje kuvuga aravuga ngo abarundi nibashaka bakoreza formation nyinshi ngo bashine n'abasoda benshi ngo bagure n'ibitwaro byinshi byo kurinda abaturage, ngo yuko bari abahungu bari hari haruguru ngo yabonye kuko bitoroshe. Minembwe twarayifashe yose, sino kuyifata ko twari tuyisanzwemo. Aho twabashije gufatwa ni gakenke, mwari mwaragiye mugasahura mugasenya, kandi iyo ngiyo twayibakuyemo tubakura na poezero. Ubu nyine yewe no mu mutambara ntayo murimo, ingabo zanyu zaraparana ya section wavuze ngo yari gufata Minembwe yarahasigaye ntabwo yabashije no gusubirayo. Duheze none Mbayahaga amakuru nerekanye amakarite ama-identité y'abasirikare cy'u Burundi n'abariya bose babanzi b'abanyamurenge wiyita Mbayahaga ngo n'umukozi w'Imana. Naramukurikiye muri iri joro ryakeye arimo akritika ngo hari abantu ngo biyita abakozi b'Imana, ariko ngo bakavuga ibintu bitari byo. Uwa mbere wiyita umukozi w'Imana atari we ni wowe Mbayahaga, ufite ibinyoma muri message uri mu gutanga n'uriya munyamakuru wawe washinze. Ico twakubwira no kukubwira kuko ibyinshi muzo warayuvuza ari ibinyoma. Turahagaze neza. Wibuke message ya mbere yatanze, yavuze yuko ngo section imwe ngo ishobora gufata Minembwe, kandi Minembwe ngo nta nubwo ikomeye, ngo buce wenyine arivuguruza, ngaje kuvuga aravuga ngo abarundi nibashaka bakoreza formation nyinshi ngo bashine n'abasoda benshi ngo bagure n'ibitwaro byinshi byo kurinda abaturage, ngo yuko bari abahungu bari hari haruguru ngo yabonye kuko bitoroshe. Minembwe twarayifashe yose, sino kuyifata ko twari tuyisanzwemo. Aho twabashije gufatwa ni gakenke, mwari mwaragiye mugasahura mugasenya, kandi iyo ngiyo twayibakuyemo tubakura na poezero. Ubu nyine yewe no mu mutambara ntayo murimo, ingabo zanyu zaraparanganye ntawe uzi iyo zigeze. Ya section wavuze ngo yari gufata Minembwe yarahasigaye nta nubwo yabashije no gusubirayo. Duheze none Mbayahaga amakuru nerekanye amakarite ama-identité y'abasirikare b'Abarundi n'ayandi si n'ayandi nzahohiri nzayabereka ngenda basomera buri muntu wese. Ya section yarasigaye uzotangarize bene nyirayo bari bayohereje yuko ntayasubiyeyo. Rero byabaye ngombwa kuko poezero ifatwa, gakenke irafatwa, abaturage baba babonye barahumetse. Cyo kuba inzererezi igihe numvishije uyu nguyu perezida w'icyo gihugu cy'u Burundi avuga ngo impunzi ngo irarutwa n'impene, hari utuntu umuntu azagenda afata ukumva sinzi ngo impunzi ngo irarutwa n'impene. Impene ugani wabo ihene me umuntu ufite amaboko akagira amaguru akagira ubwenge akagira ibitekerezo, mu by'ukuri uhaguruke. ngira ngo nakamaramaza kandi
so ni akamaramaza vrema turetse guhendana no kujyajyana no kubeshyanya ubundi u Rwanda ruri muri Kongo rufitanye amasezerano na M23 bigeze babivugaho Burundi buri muri Kongo bufitanye amasezerano na Kisasa nabo barabivuzeho hagati aho hari umutwe wa Red Tabara urimo aho tutazi aho uhagaze hakaba n'umutwe wa FDLR urimo aho tutazi aho ko turiho ariko bihwihwisa nyine umwe avuga ibyo agomba tugaruke rero twibaze ngo eske niba u Rwanda runari muri Kongo rwungukiye iki muri Kongo mu myaka yose bamaze muri izo ntambara za buri munsi za hato na hato muri Kongo u Rwanda rumaze kunguka iki u Rwanda rumaze gutera imbere ku ruhe rwego u Rwanda birumariye iki hamase tugarutse ku Burundi bumaze y'imyaka 2 u Burundi bwo bwungukiye iki muri iyi ntambara ko parashyira ku munzani bwo bwungukiye iki muri iyi ntambara bumaze kugera kuki bukuye mu ntambara burimo muri Kongo koko buri muri Kongo abasirikare bari gupfa ubwo dusipoze ko abasirikare b'u Burundi bari gupfa n'ab'u Rwanda bagapfa dusipoze ko Red Tabara ipfirayo FDLR ipfirayo izo koalisiyo zose zahuriyeyo igihugu gifitemo igihombo n'icyaha ubwo ndi kuri ibi Rugabo yarari kuvuga Rugabo aravuze ngo mbayahaga niwe mupagani kandi koko niwe mupagani koko niba atinyuka akabwira abasirikare b'u Burundi ngo itsinzi murayifite ntayabona akabeshya abarundi abizi ko nta nahangana na Jabe bafashe ngo ingabo zihagaze neza ngo biri kugenda neza ngo bimeze neza cyane ngo Evariste Ndayishimiye ngo ni generali ngo w'intambara uzi kurwana kandi ahubwo ari generali wo gutsindwa no kumaramara no gusebya igihugu ushingiye no kubyo yavuzemo hano avuga ngo mbayahagari mu mwanya mubi ahagaze ahagaze ahantu habi ho kuvuga amagambo atariyo koko cyo shingiraho ese niba u Rwanda ruvuga ruti turafise byose tubyemere rero ko ngo iyo ntambara ari abapfa ari abakira ari abari ari abatari ari abazajya ari n'abavuyeyo cyangwa se nk'uko rubihakana rukavuga ngo nta ngabo zacu ziri muri Kongo bikaba ari n'ikinyoma ariko bo uyu munsi nk'umuvugizi w'u Rwanda agize ibyo yirata yavuga ati u Rwanda duteye imbere twebwe intambara zacu turwana cyangwa se turimo igihugu hari aho kivuye naho kigiye n'abene gihugu bacyo u Burundi mu ntambara burimo muri Kongo itumariye iki itugejeje he duprezase cya tukamurika umwaka uheze ubu prime niyo ngabo Kasipari baratuza ubu n'uwo generali Evariste Ndayishimiye cyangwa n'uriya Reverien mwicaye imbere mukamurikira abarundi mwababwira ko mwungutse iki mugeze ku kimuvuye he mugiye igihugu cy'u Burundi nizihe nyungu mwagaragaza mukuye mu ntambara murimo muri Kongo ni intambara zo mu kazoza ni intambara zizabungura nazo muri 2040 2060 sahizi nk'u Burundi iriya nama nshinga amateka na nkenguza amateka yicaye kababwira ngo mu masezerano dufitanye na Kongo gutabara mu myaka 2 tumaze turwana abasirikare biteje imbere gute bo mbere na mbere babayeho gute bo mbere na mbere kabiri ese igihugu bidufashije iki bitumariye iki ninde wakongera gusinya ngo abarundi bajye kurwana muri Kongo ntibarara bataye ariko umuvugizi w'u Rwanda ahagaze we akavuga ngo twagiyeyo turi kurwana mureba aho u Rwanda rugeze koko ntabwo dutanga imisoro tuzi ko ibyo byose byubakwa n'ikori mugabo avuze ngo burya si ikori ngo ahubwo avaha twavuga tuti afazarita bifite mitende ntawe ushyigikiye intambara kuko zica abantu ariko se twumvikane rero hari ijambo Neva yavugiye mu Kirundo wumve ko abanyamurenge baba bibitse hari ibintu uvuga ukagira ngo bihereye aho kandi ibintu uri kuvuga bizagira ingaruka mu hazaza hawe ndetse n'igihugu Neva yaravuze ngo we ntazemera ko abarundi bapfa nk'ihene ngo bariya ngo ziriya mpunzi zirutwa n'imene ngo zipfa nk'impene ngo twe ntituzemera ngo ntituzemera gupfa n'imene arabacira kandi abo bantu bari gupfa igisirikare kiwe kiriyo kiri kubica none uyu mugore aragarutse nawe ati ntabwo nabyibagiwe batujinyora
ngo twebwe ntituzapfa nk'impene. Eh, aragarutse ati kubona twe batugereranya n'impene, excuse me, biramaramaje, birateye agahinda, birateye ikigongo. Kubera iki batugereranya n'impene? Impene me, kandi ibi Neva yabivuze mu Kirundo, ubwo nanone guhimba ngo mubwire abanyarwanda ngo bibuke ibirundo by'izina Kirundo aho ryaturutse. Ibi bintu yabivuze yatekereje. U Rwanda rwa kera nibwo guha. Noneho njya numva n'abadokumenteri bavuga ngo Burundi bwatsindanaga n'u Rwanda, ngo ejo ngo bagarwana, ngo Burundi bugatsinda, ngo ejo bundi ngo u Rwanda rugatsinda. Muzagaruke murwane mutsinde rwose. Nzajya no ku ruhande rwanyu, u Rwanda ruzihangane, nge nzajya muri kote y'Abarundi kandi mbarwanirire, mbashyigikire, n'ubu kandi niho ndi. Ariko si ubwo mubona mwatsinda u Rwanda? Sinzi ko n'igipolisi mwagishobora cy'u Rwanda, mwebwe FDNB n'igipolisi mwishyize hamwe. Kuko Kagame yabonye igihugu agikeneye, akizi, akibabaye, yabaye mu ishyamba, aba impunzi, arabonabona, arakata hirya no hino, ibintu ari maze ibyo ari by'iyo mikino sinzi ko yanayibonera umwanya. Koko natwe twaranatunguwe, nta wari uzi ko Kagame ibi yabikora cyangwa se babishoboye cyangwa babizi. Ariko turagenda dutungurwa kugeza ubwo umuntu avuga ati tugize amahirwe y'aba bantu biyuburura cyangwa se Imana ikabongerera imyaka. Kagame very good mu kuyobora u Rwanda no mu gutwara u Rwanda. Runanabimbere harimo abavuga ngo yaba yari yiyoboreye Amerika. Uya nayobora u Rwanda nirwo rufite ibibazo. Ubu si yatahaba ndayishimiye aba yaratugize. Nk'iyo tuza kuba igihugu kimeze nk'u Burundi bumeze nk'u Rwanda. Ndashimiye aba yaraturangije. Ubu si ya Kagame atahaba, Kongo. Tshisekedi avuga ngo azafata u Rwanda rwomeke kuri Kongo. Ngo azahagarara Kisasara si Kigali bibe biraheze. Ushaka kumbwira ko biba bigeze he? Tuba twaramaze kuba abakongore, tuba twaramaze kuba abakongomani cyangwa naranapfuye. Ariko ntacyo ubu nibanadutera ejo cyangwa ejo bundi hiyongeyeho aya masaha ndangije gukora iyi video ndi muzima. Ubwo yenda hasigaye ntaho nzi, twirata ibiheze n'ibirangiye, mugabe akazoza ni Yesu kapanga ukagera. Ubwo se mba ndihe? Nitumara rero ndishimiye ahinde ahage. Uyu munsi navuganye ishavu sori, mbiseguyeho vrema. Kandi n'u Rwanda si umwanzi w'u Burundi, n'u Burundi si umwanzi w'u Rwanda, ariko hari kofuri z'ibintu biri hagati aha baprovoka ariko by'intambara. N'ubu abantu barapfa, Abarundi bararasa Abanyarwanda, Abanyarwanda bararasa Abarundi aho muri Kongo. Kuko ntabwo bagwana ngo bagwane urukundo, oya, ni abantu. Abarwanda fo bariya aba FDLR bariyo ni intambara zihitana abakabaye bubaka u Rwanda, bagiye bagihunze. Uyu munsi wa none rero ibi byose akakavuyo Neva akigira uwo muri Ninda, akigira uwo kwa Mutima, akaza akajya kwa Nyakiso, agakata hehe na hehe, akaba umukomedi, agatwenza ngo arimo arakina. Abantu barashonje, abantu bambaye ubusa, abantu baraburara, ibintu byacanze abantu, imodoka zaboreye ahantu ziraparitse, ibibazo byasagutse abantu, amasoko ari gushya, ukaza ugakina ku mubyimba, abantu ukikinira Ninde, ukajya muri komedi. Warayobye, wayoba aho komedi ziba ubyitiranya no muri perezidanse kwa Ntare Rushashi. Niba ushaka gutwenza abantu no kuganiriza abantu, wayobotse ahantu nyahantu ibyo bintu bikorerwa. Abarundi ko barushye, wa mubyeyi we. Ubu koko eske nibyo uri kuvuga ngo numvise je mujye murantunga nanjye ndumviriza. Neva yaravuze ngo erega ngo ibihugu ngo byateye imbere, ngo abantu ngo batejejwe imbere nuko ngo manda zabo zidahera, ngo zitarangira, ngo bakabona ibiringo byinshi, ngo niho batwara umwanya muremure, ngo ibihugu bigatera imbere. None se u Rwanda ruyobowe imyaka ingahe? 32 ya jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 kuva icyo gihe kugeza na n'ubu. Aho u Rwanda rugeze nibura muri mu cya kabiri cyarwo cyangwa se cya gatatu.
ngo uvuge uti twebwe habuze gato ngo tungane ariko turi mu nzira yabo. Nibura se mufite ibitekerezo, aba bantu bafite ibitekerezo bizima nubwo nta mugisha bafite. Habe mu mugisha ntawo, habe mu bitekerezo ntabyo, habe mu majambo meza ntayo, habe mu kurongora nta mpano zabyo mufite. None se umuntu arashingira hehe avuga ngo nimutware mwiyongeze? Niba ari uko bimeze, mbaye akawa mu depite umukenguzamateka wavuze ngo erega aho kugira ngo n'ubundi ngo turabizi ko amajwi tuzayaguhundagazaho ngo naje nzagutora, none mwazanye ayo mahera tukayubakisha ibarabara cyangwa tukayagura igitoro cyangwa tukayatumamo amahera mvamakungu, ko n'ubundi ari wowe uzatora. Niba rero uyu munsi bimeze uko bikaba bihagaze aha, twere guhenda. Uburundi bukaba buri kurwanira muri Kongo kwa bre mu bitagira inyungu zikaba ziri ku bantu abijana neva yivugiye, inyungu zikaba ziri ku bantu bakeya mu gihugu zitari, ahubwo inyungu zikwiye kuba muri benshi kuruta uko zaba muri bake. Habura nibarabara rimwe mukora muvuge muti ingabo zacu zigwana muri Kongo imyaka 2 dore igikorwa n'akazi dukoreye. Habura n'amezi 3 ngo muvuge muti gitoro kije kubera ingabo zacu ziri ngo niba mudashobora kurinda amasoko muzarinda igihugu redi tabara gute? Hamwe nayo muvetse turana twigwana, mwe mudashobora kurinda amasoko muzarinda igihugu gute? Mwebwe mudashobora no gukingira bene gihugu ngo mubahe igitoro, muzabaha akazoza ngo ka viziyo mugakuye hehe? Murakazi ho muzi niyo kari muzi no kukavuga. Mwebwe mudashobora no kwicara ngo muvuge muti igitoro kirakina cy'amahera mvamakungu cyangwa muvuganire n'impunzi ziri Induta cyangwa n'iziri muri Mahama mukine diplomate politique, n'abari muri South Africa za Malawi za Zambia, aba barundi bose bagowe ngo mubakinire diplomate babashe guhaha baronke. Mwebwe muzakinira abene gihugu akazoza ngo imbona akazoza, mudahenza abarundi ngo mubeshyanye. Reka twere kwirirwa dusiga nibori ku maso. Imana ya Aburahimu na Isake na Yakobo yo yabaciye ku ngoma ikabaca ku ngoma, ahwi abarundi baruhuka. Naho murateye ingorane kandi ari mwebwe muzi kwegera abantu kandi bitari bikwiye, bitari binababereye vrema. Kandi namwe mwigaye nimo numva iyi video je ni Prophète General Mari mwigaye vrema, icyo ntabwo biba. Umuntu aragenda kavuga hariya ngo none je namenye ibiciro ku isoko. Ubwo umwene gihugu n'ibiki ikiro cy'umuceri ari 7,000 ushaka bamwaka 30,000 kuko perezida ntabyaza ibiciro ku isoko. Ubwo bagomba gucuruza uko bagomba koko nta makuru bifiteho. Numara ngo ninge perezida ngo umenya ngo nibibera mu tubari. Njyewe nkeka ko CNDD-FDD ahari ujya gupfatera imigera agasambagurika akajya agira ko najugunya amaguru harana hariya, nkeka ko namwe aricyo gihe mugezemo kuko ndabirabe yo wowe Imana iguhereho by'umwihariko. Niba haba hari n'amasaha yarasigaye cyangwa umunsi umwe, uyu ndabirabe Imana imuhereho. Kandi rwose bisabye ku manywa kandi mbisabye ijuru, nta wundi mbisabye ijuru yantumye nkorera. Imana Data n'Umwami Yesu n'Umwuka kuko genemera ubutatu butagatifu mukijije kimwe ntishiki ibintu byose byangiritse. Wowe urakwiye kwakira umugore wawe mu biro vrema mukadepasa 5,000 by'idolari ngo murakira ngo igikombe azanye igikombe nyagikombe cya gikombe gisanzwe iki harimo aracyakira iki gikombe iki cy'umwakirire wawe. Kuzi ko igihugu kigowa abantu isoko ryahiye yufata iyi bije ziriya defile na karakarasisi kose ukakajyana Ingozi ukaremesha abantu. Twasenga tukavuga ati Imana yaduhaye perezida, hamwe madamu yaza ugategura ibirori bibaye biringaniye ugahamagara kamera ukamwakirira iwawe ukamushimira. Ariko ujye kwimaramaza
mu makungu igihugu abenegihugu batagira esase, batagira mazutu, batagira amahera mvamakungu, batagira uti madamu wanje ni kwa Ntare Rushashi koroteje 5,000 by'idolari cyangwa 10,000. Amagambo menshi avamo gucumura, murantunga nashavuye giye kubana mbona umuminisitiri usenga kiranka, wemera kiranka, unenahaza kiranka, byandiye n'ukuri, byandiye kuko ngiyo sengeye umusazi ndababara, niyo mpamvu. Kandi iyo ndi kubwiriza nirukana amashitani nzi ngeni abadayimoni aho batugeze turahazi, utabusya bwita ubumera, kandi ngo utararuhara ruhekeye, kandi ngo ukize ubusore arabubagira, ni imigani y'ikirundi n'ikinyarwanda. Kandi undi akavuga ngo utaranirwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi. Utazi satani rero aramukwega akamwihegereza, utazi inzoka arayorora. Kubona minisitiri rero aramye abadayimoni, akemera abadayimoni, akanavuga ko yabakoreye, akanavuga ko yavuraga mu bavuzi, akavuga ko yabyize ibyo bintu, akabijyamo akabyiga, ndetse agasaba ko abarundi babungabunga shitani, bakayiha intebe, bakayiha ijambo. Jewe ibyo byababaje umutima wanjye, ntabwo mfite umugisha wo kuza kubwira abantu ngo shushushe turaryambaye tugwishije ishyano mu gihugu cy'isezerano. Ibi byakabaye bivuga migurumiko, byakabaye bivuga ba Sarongo, byakabaye bivuga barya abantu b'abarozi nyine dusanzwe tunabizi ko duha. Ariko leta mbyeyi nayo kweri uhagarariye inama nshingamateka ati njyewe ndabyemera, nemera abadayimoni, nkunda abadayimoni, ahubwo ni mu babungabunge. Kandi njyewe ikintu cyanambabaje ku Ijabe naraye sengera umusazi, murabizi, w'umukobwa umaze igihe aba muri Saudiya, muraraho ijoro ryose, n'undi mu mama wo kumutakura, fagite ndazifite muzambwire, nanamuvugisha umumama nkahindura amajwi ye nkazamuzana hano kuko mwamugirira nabi. Inyamiramabi zamupakije jyenyine apima nk'ibiro 120, uwo mumama ndamuterura arananira, abapolisi bari kumbwira ngo mwikorere munyarwanda ko turagufasha uri gusenga, ariko nyine nabari bangambaniye. Ndamuterura arananira umumama, turamuterura tunanira, njya muri beseri ndafungwa nzize kwirukana amashitani. Uriya si umunyarwanda narindi gusengera, nta mahera yampaye, naho ubwe yabivuga aracyariho, ntayo twamuciye na kimwe. Banzaniye umurwayi ku ishengero, murayeho, mwiriweho, uzanye pika urapakiye. None minisitiri ati ni njyewe, ibyo wari uri kwirukana yari amakosa. Hari haciyemo iminsi ntarabona umuntu tugurukana tugirana kofuri w'umurozi, kuko naherukaga gushwana na ba Bunyoni n'abandi. Mbonye undi rero ubu rwose uku kwa karindwi mu kumparira iyi nyabingi, shitani, inzoka. Hari abantu bazira inzoka, nyine hari abantu bazira inzoka, ku buryo umwenegihugu wese wanga inzoka iyo ayibonye afite ibuye hafi arariterura, afite ubuhiri hafi araterura, afite umuhini hafi araterura. Nuko no mu masengesho tubayeho, nkimara kumva ngo uyu muntu ni umurozi, kandi uyu si umurozi ukizwa, ni umurozi uroga ibyazi. Icya mbere yarize amashuri, icya kabiri ni umukirisi ujya ku igaburo akanywa amaraso ya Kristo, akarya n'umubiri wa Kristo, bakamuhaza minisita, bakamuhaza, yarangiza akajya no kwakira nkagahazwa. Ntawe ukeza abami babiri, Imana imwe hano iragaragara idaca urwankunzi, cyangwa se hagaragara ibyo kimwe muri ibyo, ariko hari Imana imwe iri bugaragare ko y'izindi, haca buraga. Rero ntabwo ndi bwigishe, sindi bubwirize, iyo nashavuye ntabwo nabivanga, nimundeke nduhuke. Ariko ibi bintu nyine byatushije umutima wanjye cyane rwose.